Ali, tiang America Ayes. Kung isa na Vice President Pence, sira May 9, 2016, Vice President Antonio Bells, amlang uti sa Lututoklen, and mora ISP Melissa Sims, Attorney General John Bradley, Director Abdul Abulis, Ismail Afro. Kaya Lututoklen na Vice President Bells, amlegiren malaya $1 million, الجيران أقل من الليلة إيسن يدير الأيس اللي مكرور رمي رابواي مع الجاق لونين لومرول المركز على هذا الموري أتغيين الفايس بريسيدنت بيل سامل غلط مو مع الملوريك دلول تطاق لأن لبجيك للإيس انقال فورمر ISP الميليسا سيمس التوب در بيلاو يعني التوب در الموديع السبعين لو تطقلي الجيران أبلولا الجيس الني عملا بيبي اختيار لون تطقلين المرة فايس بريسيدنت. هذه التغيير فايس بريسيدنت تبلغ المو. كالجيس على المول من كلول دودا أما أويد الواي دي بولا قبلهول لسيم سملا تود ربلول بلا. فايس بريسيدنت هذه البلغ المو. سيل ريبورت التلوب درا أوبيس را بابليك أوديتور. أباي مال ملاس BCE أوليور. المومنريت را ديريكتور رابلا بوليس الإسماعيل عبون. الجيران لايقال ودود را training. Mangwaisay, hindi dol tirak persen mabilingela ISP Sims, persen al saldi au tutak kal mora Vice President Pence, hindi ko marang al mo Vice President Pence ang laringi al tamadli na luul la lumero. Kung taraay setya ka isel ang President Tramasaw, le pardon na delegate renewal. Mga President ng Republic del Tabi ng Masaw Jr. Sera May 12, 2016 ang le pardon na delegate renewal al masasinge aruna. Tiyan pardon ang lagi wasay ng President ng Masaw ang issue na executive clemency ang sanga full and complete pardon al mora delegate arurang al gira latal malil nala. Nagay sermi criminal case number 14-201. Yan criminal case against delegate Anurang and plead guilty sera March 16, 2015. Il ginela violation ra Code of Ethics, misconduct in public office, ra kaya ni ang leka benon ra kulur niwa. Ngal delegate Anurang, adult mo true ra di Santerano, and lilabiin, and Lora State niwan. Low spera mo dala. Although the plural timeline, Tilog dra state renewal. And the $6,500. Yaw riw, ang blom sa seseludo, del blom maksulen ang kalak, lulul trawar ti alterano. Bakalap singil, amlog yung ano, lay merak, e girel haraw sel $6,500. E di al girel lo riw, el mora kabrament renewal, sel rogil temel al ginaw. Kung isa na tayo nga, PCC graduation. Batangargi 108 ang Alrak Palau Community College, el Tilog del Alrak, el Mlangbaya degree. Yar 58-13 ang ilaya kakaraw sa degree. El Ngargi Agricultural Science, Criminal Justice, Early Childhood, Elementary Education, Special Education, Environmental, Marine Science, Liberal Arts, Nursing Career Ladder, STEM, linya Science, Technology, Engineering, and Mathematics and disciplines. Business, Accounting, Business Administration, Information Technology, Office Administration, Tourism and Hospitality, Food and Beverage, Hotel Operations, Tour Services. Direct book Florida Maya Automotive Mechanics Technology, Electronic Technology, General Electronics Technology, Small Engine and Outboard Marine Technology. Direct Tilo Global 3 Tira, Amlarni Year 21, and Nila Degree Steel, Logium Cell Cohort Program, San Diego State University. Direct graduation, Amlarni Year 15. Tilog Logium Cell PCC Adult High School Program. The Direct Blarni are 14, and Guk Tilog Cell Substance Abuse
treatment counseling. Mga management, mga staff ra TMC, other siyak mag-clone, congratulations, and murtinakan rohuy, at tilog na nainak. Ako isa na Vicente High School, yan sukub kaw, alumnus ra Vicente High School, malubak ka parent, guardian, malubak ka nga school ra Vicente High School. At yaya tara ay sa suwaman kumalma kasi. Ay gagil ay sulungul, ma-TMC sa Marian, numero nga ay. Masel Gomez, siya Vicente High School, alrak, nagilay ng mga ikalrogo yung mugda. Nato ko na sports, nato lang nila ikalrogo yung high school. Masel Dungo, nato ko na track and field, namlong lang tapat mga Vicente High School at Maloy. Namlong sumir, almuwa, championship. Ako parebol, yagil team na Vicente High School, nasa Alberdin, magtidiri ng nila at championship, al-saal, ulusukolo, magtidiri ang alang Palau High School, Yardin, ulusukolo, magtidiri ang alang Metanya High School. Ako, tokoy na basketball, isel team Yardin, mumlebit na Palau Vision Academy, yan atulong mesragay, mga Vicente, awal birbri, yan gotol muna na PNA. Idiri ako break. Palau Independent Interscholastic Athletic Association, el-NGIA BIIAA, amlo to bagamuda. El-morar bebir ang alang Vicente High School, at yan muda lo ligangit mo all island players. At yan muda mo na Kiral Chloe, Rabalgul, Maurene Fuguichi, Rabarebol Rabadil, Madirel, el-Blora Bao Telay, Mabayla Sen, Oche, Tumu, el-Mora Barebol Arsal. Yaguk basket Arsal, table award o posisyon mo, el-Mora Liban K. Chin, Mabaw Telay, basketball Arsal. Idirel, el-Blora Iesha BF Kumayam, Mabaw Telay, magtingila mo na track and field. Tinakalmal ang Vicente High School, akmal soli na buhay, abolo tingin mo. Tobre nga suli na kot sertil, umrangal mo. Leklo ang aswil, mauul, lekto mo dan nilaya Vicente High School. Mga coaches ng Vicente High School, ang niya tolok sa uma, overall, nirayt mo to, boys volleyball, Isabel Gudol, girls volleyball, Dustin Penland, basketball Arsaan, Jose Melten, girls basketball, my father Richard McAuliffe, the cross country, my track and field. Direct the Sports Award Banquet na PNOC, ya Palau Track and Field Federation ang the award of Father Rich McAuliffe, the Coach of the Year. Leto ubet sa award ang lolingin ng nara PNOC. Let malblakan ul ng malas aklangan ng ayas, logi wato ng sports. Isen Gomez, hindi na kadilito ng sports. Sira May 7, 2016, es el spelling bee contest, el host niya didil Palau Robert Tanak, ya Miss Share Tele, la Vicente High School, la digan ng minuabot. Idigan at mal to gubet sa ice, ay isirartero ng alang la Vicente High School, itirgal ng alang amlong part na history. Tiya history, at tiya kakatingin, Gates Millennium Scholarship, el May, el Meraigal High School, Rabalul Merau. Kinakan tinulmal ang aringiya Shun Rang Chin, ang nalagala Kevin Chin, ma Lilian Masakaru, ma Diregal Baida Sel Oche Tubu, ang nalagala Orakal Matanami. Ako tabor isela sports ang tuhuni a Florian Skilang Tumugin, ang aringiya Tuninan Argil, ang nalagala Berang, ang Florian Skilang Tumugin, ang nalagala Florian Tumugin, el grandson na Edobot Tamangil, Masayat Tamangil. El mo wrestling yung te Rabalul Palau na 2016 Rio Olympic Games. Esabedel mo at Tamangil, ang sabu mangmilingil tal Mortial Olympic, el doon niya ertel wrestling, au ul mongmo. El diagal tilon ng natin. Olympian Tamangil, amlamay sa low wrestling, rabit pa nga Rabalul Long Rabalul Palau, Mlamor Sina, Istanbul, Turkey, Africa, win the bronze medal. Mora Las Vegas, Nevada,
and they ranked at number 17, Raigal Dori 2. Isera March 12, 2016, ang ilu a gold medal ra Oceania Championship Rabalu ra New Zealand. E already ra number 1 ranking ra Oceania. Mlamok me del Trui ra Madrid. Kuk isera besel hotel. Besel gutol tinakla ay silgara simbong. Isel besel hotel el or ra malal. El medra drop off manyo marin el Clela Cove. Amo mga asbrel el along ewan buhay. O ngewid el buhay. Amo mga asbrel itiango banganiya o hotel el del marami. Tial hotel na direct el bunganiya restaurant dringi el Hungry Marlin Bar and Restaurant. El direct el bunganiya clo el pool mabar ng arikli. Etial hotel akloklela Mr. and Mrs. Ron Wakely. Itinagalobe al sera May 17, 2016. Ingilu ang ringal adalon yange el plexiglass photo print. El sa mangira ite el Dr. Victoriano Palau Medical Clinic. Kung isel la episode ka, batiang magtitala ay etiang madiyakon mabiwar atong mabangit. Liang mamal ko na marunong ng Arabinas, hindi ako lang al duk at talgib na oras ay. May episode cup, Giant Trevally, Rock, el catch and release, amoringi na May 21st, May 27th. Malsumiw gubil ato ng ngayon, yung sabamil which is dead, na drop off bar and grill, malub ang Bank of Hawaii, malub ang St. Joe's Bait and Tavern. Yafi na imol team, adar takluk, Emoringia team briefing raong iwaluryo ng May 19 na 8 o'clock na kapsasingay na drop off parent grill. Kung isir al murmur telmon obis rapay. Mati MC amurat kurba bel sabed al maway sir adar belaw ay isir al rogul murmur telmon obis rapay. Masel bol temela senkyo ya ulo sema bla takle belaman al jaral rawan ren. Batian nombre del Sabado, el May 14, 2016, el Presidente de la República, el Tamir Masao Jr., Aguk Lorreau, el Rolding Ratarreau. El Aguk Senator Sandra Pierantosi, Amlora Brillo, Sisiun Sils, el Director del Rolding Ratarreau. Aguk Senator Surang Wips Jr., será May 18, 2016, el Ngara Facebook, el OI Setmong Ngara Los Angeles, California, Embla o mahal no mais rabrigel, embla mo 11 days. Embla roli 3,531 miles. Tirigan mo kraburt ng obis na Vice President, ang ngargi Senator Bilip Mutul. Senator Mutul, ako kumilngud le all traw the swell, el monaryo del Palau, serabot tulunyo ng May 16. Tirigan mo mortial o sisil obis, Yakabenor Oriol, Yosita Arachi, Amlor Olay, El Balura Arlong, Reser Ongerul Oriol, May 17, 2016. Idirel El Blora Malang, Rabalura Arlong, Reser Ongewal Oriol, May 19, 2016. Idirel Remur, El Mortiano Sisiul Obis, Vice President, Maria Flor Leader, Senate, El Arnold Oilo. Hindi TMC, ang Loderat Sabihin, Maya Isel, Ako kurere tel campaign magi mo malas en May e October tel bralme lo ngim lo. Ako tur obis la Senate, la Senator which is agitaya amla oti ang the swell el mult el morburt el mo Senator. A Vice President tra Senate el rubay kiko inabo adire el la oti ang the swell el mult el morburt. Nganya dire el ice el reliable source Lo ay silbera TMC, mga former Vice President ng Republic, Ray Mario, at dinakal mormurt, ang naotaw to swell, ang morobis na sin. Yung uktabora House of Delegate, ya din may sa iske, mamasaw Salvador, ang naotaw to swell, ang mormurt, ang modeligate trabalo na kanalong. Ya delegate trabalo, ang el altar, ang marhens, madangar,
at igen lugnt el mormort. Ako tabor obis sa kabeno, ya brotherly gumangan, ang laot yaw do swel mormort, el mor obis na kabenor, kabalur matmang. Ya mong mo ulabong al ais obis rabuan, at TMC amo ay amar, ng lemister al ais, at mo Fermin Mariang, amormurt el mor kabenor, kabalur matmang. Ya mararingi Fermin Mariang, amormurt el modeliget, at el balur matmang. Nice, thank you. Oh, hello. My name is Dustin. I am not running for office. But if I were, I'd advertise at TMC. Thank you. Ako omes mura isela makintalbat. Isel do omes sera October 1st na 2015 ng Belmutra na sins. Mlamo ngarinia 62 el gays aygan makintalbat. Mlamo obis Attorney General. Ya el anrak el maldi March el mo April ng ngarinia 18 el blood file ako obis Attorney General. Kung taraay sa nga isela ultrem la file ni na obis AG tilo da ay sa May ya dire kal asimbong ko ay sirigid mo kal ay sa len 4 tele la lun martir ni ding lamo lato ga simbong ya blatak kal wase nga nga huy blalo totally sexual assault and incest. Yang kailangan kalbuy o Robin Singich tuliaw. Hanggang ako din gilbuy mlamot tutak kledri under seal edri kal toy na sibong o isip mo ang kledri nelo sa lokpu kablen erase ni el no da sa del mesang elang latog mga gigito isel tiyan ultrem nagimong el mood sa gimong mga isel na giban mena TMC o isip ma TMC, ma management, ma staff roguy, amot mal congratulate na roguy, ang ngal tilog na school and anak. Malong era TMC at malbuto congratulate na mga job well done. Ali malungil silsila ko kami at tagit ako breaking news. Matiyan mo misringin elang Assure Save Mart. Ito nga amilses para early morning ra May 20th el nga ongay melurior elan 2016. Matiyan mo misringi el miliwek kategi dia Assure Save Mart. E ore diriya kagibo mo dinge dia enough information lo ay suloseng wal nga raw uleng in mloringia assess per sto. Hindi sel gibo mo dinge ko mo dinge. Sulang.